Neko na utakmicu ode kad god poželi. Nekome je za utakmicu, školu ili frizera uvijek potrebna još jedna osoba. Ona koju zovemo personalna asistencija. Ja sam Mirza. Osoba sam sa invaliditetom. Krećem se uz pomoć kolica. Živim u Mostaru, imam 20 godina. Volim akcione igrice i gledati fudbal. Završio sam ekonomsku školu i spremam se da krenem na IT akademiju. Da nekome objasnim šta je personalna asistencija, rekao bih ovako. To ti je prijatelj koji ti pomaže u svemu što ne možeš sam. Ne neko ko živi umjesto tebe, nego neko ko ti omogući da živiš po svom. Zahvaljujući personalnoj asistenciji mogu otići na utakmicu, a da ne vučem članove porodice sa sobom. Mogu navijati s Rajom ne kao nečiji sin koji mora imati pratnju, nego kao Mirza koji je došao gledati fudbal. Bez personalne asistencije ne mogu raditi stvari koje mene lično ispunjavaju. Ne mogu do grada, ne mogu na utakmicu, ne mogu ni da živim svoj tempo. To nije samo manje izlazaka, to je manje mene. Najveća mana je kada moj personalni asistent ode do grada da završi nešto svoje. U tom trenutku ja se ne mogu ni promijeniti iz jednog položaja u drugi dok se ne vrati. Tada shvatiš koliko je sloboda zapravo krhka. Personalna asistencija košta, ali još je skuplje kad neko kao Mirza ostane bez frizera, utakmice, akademije, bez stvari koje ga čine onim koji jeste. Jedna marka je 5 minuta tuđe podrške. Ako možeš, podrži slobodu. Ako ne možeš, podijeli ovu priču. Kampanju možete podržati donacijom, uplatom na naš bankovni račun ili putem PayPala.